Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. La kumbah nyau senem bak hima meliam kamshim layo yau siem bapura hakabaya ka senshar ka khadar la shpenya yaki acting siem Henry haka khandai uleber ar arpulai u chief executive member jongka KCDC uba Titas Khan ula aisanat yau pa iem aina manik siem bat ubala shathum kum usiem bapura jongka hima meliam ya kasana lapen kamti haka jingalang kabala long hayeng dorbar jongka hima melim bala penya dau menteri MB Kharluki harengkat kajing sakilang jongki executive member jongka tenat ilaka jongka district council uba jambor war batki wei patki executive member Nakaliang jongan ngadi wen kisiem iba kena tam kumbalaju keran haki puat ibala ledu puat badang long siem lu kini jongan pen mau ya puat barang sinti menteri Kharluki ta puat hakum gani ka puat ngiyo menteri ba kena tam de tharai haki singi ki puat di bandang wan ngi soyo yo siem banang kena tam te gani singi kanlong ru singi sa jikan ma pateng la pateng nginya tray rengkat-rengkat bapi habadang kanu-kanu ka kia hasan ngimdei banyak thau ngimdei banyak wa ngimdei banyak tuni lenti ya kai ka lenti ka bahatam baru panginya tray rengkat-rengkat bapi district council banum ya ilat ban habadang kanu-kanu jingye ngin hape dan lang tentang iwe kalian ikut ki hajar ka ki amnul apa ije yo skim kumi ngikwa banyo ya sensya Ikwa banyo ya kesensya ko hok. Naman bilay ka hima ka hedo aga di gari ka ju. Kipai pa kipai kmat sedari. Nanti kidon sibun di jinge. Kidon di jinge kamtam kalian jom bicara kita. Hajat kalian jom kinong shong. Kidon lagi hajar tuli kisong di bahang apa ke kipai Nasuntuk kalau menjingkit ke wakia, jadi, henry lah dia bet, kankum, kalenti ke hok ke jinsya, kankum, katipri, nangen, pekidon, dia kata, kejingkar dan makin ai kisah keri, kejumpi, wabet. Kumban shupin kin mau hang ni ba upa iem aina manik siem ula job ya ka election jit siem bala pelong da ka district council ha ka arpau trik urempang ar hajar arpulai